Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki MDC ka Voice of the People Party ka babat ya ka Borsan Shar Marway hapo ka chinilam uba shimbur lang rinja kum Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council kinsalit binakendo ya ulat ka Jylla Meghalaya UCH Vijayashankar Lashai kasni ka artarik jemang arja arpusan ha ka por saw Vijay janmit haba unang lum khobor ulayo banakran bat uba shimbur lang rinja ula pentip baki MDC ka VVP kinsalit Ïakynduh Lashai kasni ya ulat ka Jylla ka jaga sa jemu ha ka por saw Vijay janmit halor ki babun ki kam banekran haba unong lum khobor ula persyang ban keli laki MDC ka VVP kin IT ne em ya ka kerteng MDC shusi ulat ka Jylla Lashai kasni uba shimbor lang kwa ban kran AA watla uba shimbor lang shimla kran AA halor ka kerteng MDC shusi hendai ki khobor balay alum ni ki MDC ka VVP kila pentip bala Lashai kasni UCM unsa pentip ya ka kerteng ha ka Ïakynduh lang ki MDC ka VVP ha ka HADC hashwa bakinet banekendo ya ulat ka Jylla Kumansipun kan mau hak election MDC ki padba kila jiat haduk kan nyungut ki MDC ke VVP Bansun Shar Marway ke Executive Committee ke Khasi Hills Autonomous District Council kadba ke NPP ke babat ya ke Borsan Shar hak Sorkar Jylla ke yo tang saungut ke UDP ke Basin Raplang hak Sorkar Jylla ke yo sangut ke HSPDP ke yo iway bar arngut ki MDC Shiman shushu ki khubor ki yatho bay ke kerteng MDC shusi ban sapha shaulat ke Jylla kadai ke kerteng balayo jimenjo da ke seng VVP sengkmi Hendai haduk mentah tip ya ke kerteng, bat ansatip tad anda la IT syaulat ke Jylla. Kumansipun kan mau biang, bayu MDC shusi ke HADC, ulat ke Jylla ula aji menjur lingba ke jing terba na ke Sorkar Jylla, shushu unong lum kubor haba utuat jingmut na kinongkit kam ke NPP ke babat ya ke Borsan Shar ke Sorkar Jylla, kila pentip bahaduk mentah kimpat ya keren AA syaphang UMDC shusi.